jina la Yesu Kristo ni jina lililo kubwa zaidi duniani kote. Hakuna jina lililo na nguvu kuliko jina la Yesu Kristo. That's why ambaye ametuibia wimbo asubuhi ya leo, Inachi, anaiba wimbo the name of Jesus Christ, jina la Yesu Kristo, kwamba liko na nguvu kuliko majina mengine yote. Wapendwa, wakati unaona tunatumia jina la Yesu Kristo, mapepo inatoka watu. Wakati tunapata kwamba tunaita jina la Yesu Kristo, mtu anaokolewa. Tunaita jina la Yesu Kristo, mtu akiwa katika hospitali anaponywa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikweza, aliinua hili jina kuliko majina mengine yote, kwamba huko mbinguni. Kwa hivyo wapendwa, hata kwa anga, hata huko kwa Mungu, Bwana Yesu asifiwe, jina la Yesu Kristo limeinuliwa kuliko majina mengine yote. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu Kristo ni jina kuu wapendwa. Wakati unalitumia ni vizuri kuliangalia. That's why hatufai kulitaja kwa mzaha. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu Kristo limeinuliwa kuliko majina mengine yote. Wakati unaliita, lazima ujue kwamba ni jina lililo kubwa. Ni jina liko na nguvu hata huko mbinguni. Kwa hivyo hata kama ni yale mapepo huoperate katika anga, wakati tunaita jina la Yesu Kristo na tunatangaza katika jina la Yesu Kristo, anga yetu iachiliwe. Chochote ambacho kimekamatwa katika anga ya kiroho, chochote ambacho kilikuwa kimezuiliwa na prince from Persia, mapepo ambayo inatawala katika anga, wakiachilia kwa jina la Yesu Kristo, jina hili lilikwezwa kuliko majina mengine yote.